Hi followers ning Bangal daw yo. Dito nga video ket mi lang nga ilawlawag dati nag-viral nga content mi nga praning amisis. Sa dinno nga adutin ang bash ni Melinda gaputa sobra kanot kinaselosa na. Pagada nga panawak kanon, tahang kanon nga nasayat nga asawa. Iso nga ilawlawag ko lang awan. Pinagpeso na kabaliktara. Sino atag chat? Madam na mag-video ta. Kita ang baka iso dadi babae nga nakita gi sentro di kalman nga isum nga nakachat na. Sa bali dito eh. Actually, ni Melinda, Kita mo na! Dapat na ganun? Anak ka ng po. Mama, Oh, nakbit makiinom. sige. Mama, inak makiinom. Sige. Sigurado ka? Wow. Ada parcel mo lang. Ha? Abe mo? Mano, Walo. iso mo lang ang payagan na kadagos na damasapon mo kanya. Awan, jacket mapan makiinom. Oh, hindi makinuman na ang pagbayad mo! Adakon, mama. Ay, papa. Oh, Sino dyan nabartag nga gwalwala dyan? ni pareng rapi ah. Manipo di nagsinadamit kinibagot na. Kasta, nabartag nga minalo. Gagangay ata, aging gatag, celebrate pa ilaan. Celebrate nga. Ti pa nagsinadagin ni Mare. Si kamam ti makasaway ti armalit giwat na. Hanggo kaya ti kasjay, ano kasarsarita ka, taltalikodan na. Sumango ka no, day bagbagak. Apay nga, basta kasarita ka, tumalikod ka. Sumango ka. Ibagam. Abay, pinulutan mo, takke! Nagbansit! Ha? Tayo karton, tayo ka nga agiddan. Ibatan na, ada asawa ko. Kuri no marites ti asawa, jak pulos isukat. Mano ti asawam? May isa lang Mano ti babaen? Awan, di babae. Awanan, ta nagbalbaliw ako. Di ba nagtulag tan maring ng sardengtan? Ano nga, mare? Ay, Belinda. Nagtagtag yung di maghangam. Nagtagtagainap mo? Niya, pinagsapa ka nagawid din nalpasin? Hambay, agsubliak pa Apayar nagawid ka? Makikikata ng ordi pantim. Ay, makaaram ka? Haan, nailot ko ordi pantim ne. Nakapanti ka! Awang ord na mag-aana brief ko, so nagpantiak. Papa, Oh, effective sa iya, titik ko nga collagen. okay man. Panagkitakot ka sa umupubingak. Wow. Sika, nati panagkitam. Manuti tawan ko nukas lang makita na kuma. Ay, sika? Wan, jay honest ah. No, nakatalikod ka, kasla 18 years old. No, nakaside, iso na iso, 18 years old. No, nakasango ka, kasi wala ta, kasla 18 years old. So nga, suma total, 54 years old. Busy. Imbag man ta nagawid ka pa, naturog ka kumadya na kiinuma mo na. Kasano nga, Jack, agawid, bakit? Kat nakapinpintas, di asawa kasang petak. Apalan, dak pa, di kadwak. Kinakapinpintas ati asawa mo, kita man talangam. Kita man data badom. Kita man data chinelas mo. Anak ka ng po.